me ma kwaba edeba Adom TV dwumade we Nkuranhyensem me a me di dwumade ho chia me edi am yeso ani nita kotego na me da asese wo do afidi ato a me koso a ene wo ka asem bi se fanse wa apeba ono ho kani ena Nyankopon dom a wo yere fa ya funu eno okowo ye me ka mwanyi madum pani yemu enti mo awo akwada we wo da ba fi obi ani age baby kafo ena wo be ma no wo da na ho da kro wo da ho ena wo tam ho koto akwada yi so ena wo koda akwada yi eti so ne hwene ontimi home ade achi ya na akwada yi wawu ade na ka be ye ka obebo ho so bo se ena mekom me ba no ye na bra mabre kesa wo yira de o de be ye wo no ba enya abadada abrabo nim ensem mitimi sisi a ya na ye ntiase enya abadada ye nku ye ho na emom no ede na ebetimi ayo a de apare ye no ye nsa beka biom ede na ebetimi ayo a de ye ni no ye besa nya biom ede na ye betimi ayo a ebema ni ayehwe no ye nsa aka ena ne ye ben wo ho ne ye ben ene ede na de a esi ye akwanside ya ye betimi asua de gyaye ne ye unim emra na Israelfo efim Islam no ta mo meto pokoko no na obi adwen eni so betimi atwa pokoko no never a hard time. It was a difficult and tough moment. So we took the if you are tamfo enchen na tamfo no tata wo na over to a po say eyiri so nie ofa benkuma na nifa ana akoto podum na awuo a hard time. But unya awrechiremu ebo timopo kwambia so no obetwa ya na ehuna ebeka yen eni adwendwen no a ebeto adwen proso no ena ma yenya adwene ebedwene afa kwa betama afa so ebunkam akwansidie so. Our thought patterns of negativity cloud our mind from making decisions to take us away from the situations that are difficult we face. Ena semnaba ato ena sobo ena we na ye ena kwadwo na ye yo ena kwa na chese ya ha emwa ha yo no esi wadwene kwan. Anxiety always occludes your mind from making decisions. Worry atete so you be asemba na otete na obu afu na onwinwia wadwe mu na ho cleander enya ba pe akonwa anakete na trans na gitum sa ba asi enti kwamba nso ena me faye ena esiye edien ena me yoye ana manyo ana wo ya sese ko ya wanye ya ana wo yoye na afi wabunku ntaa na wonsem bisa no adwene be na mefa metimi asode afri ho na jack sa wo bu ho abomfia yade we ye se be kumi ka kire won say if the doctor says 85% of people who suffer these illnesses die, I will follow my treatment plan and I'll be part of the 85%. I'll not be part of the 85%. The idea where actually me and doctor and say the funny part or her emu edu watchi enum omu minus me. Se eba ne se adwuma ni o man mu a me de ani amesua ne amahunu ntino adwuma wo ho ma me. Empo mi ametimi ahye bibia ahye ayo ana ametimi akopaa bi akodi paa bi enya kapra bi kakra afie mienu ana mfie miensa kire metimi abo asika no na metimo po ampese meye no meye. You see, very often we see life as an instant thing. Ene yi asese eye ene yi asese nsuo to da bi nsuo emuna asato nsuo emuna asato enti ya na memma nsuo nto prekope ya na adwe so ena mawie ena nkoye mesoso mesua kwambia aso no meyi empo application amede ko no ato akine a emfa ho adwuma ba ko pe ne anyeme a enye se adwuma bebrebe nyeme metimi me boa me ani na maye papa na ye. I should focus
your mind in the positive mood, you get a better understanding of what you can achieve even in difficult times. So ma dwempa kasapa etina wadwen proso da hia da mu a wadwen mu bie e me kenya ho e ma unya empo ano aduro sese wodi amansan achi e na ayedin ho e ne ebre yenkwe emwa we obia ebre nko obia akwansidi nko obia mere yonko ti samuna bisa ho se hina me mere yo hina abrabo ayedin amame emisi kasem adwuma na menya me kasa ameka ma wade ana de na ayedin a sense obia ayedin entiden abrabo ehya ase ayedin yene efi Mose mere so na abrabo ye edin eja Abraham onya 100 years ansa wo edi ntina wansu enso onyenda so de atie bia no enchenche wo nafe wo yiri Sarah emfie de okono abrabo kire se wo ba wonya emfie de anan numu a no wo bra to atwa enso Sarah onyenda so de atie bia no obewo enda so gidie ene ahofama ene empose obepe bibi papa ka kire ho no ehu hia sinse obebu ho abonfia abosobo so ta meka no de hia da de beba emre mu ba yedine efitete besi ne abrabo enye emreda suto bre beba eno yu amre beba nanso usua ne ode abrabo be ya ya abrabo be wie payo wo se minim na meka ho minim na meka pa efitete besi ne obia fa de hia da muda obia fa de hia da muda so na oye Daniel a edekoto jatabo mo bon se de hia da wo wiase wo de nye jatabo na adamu yenda so na pe kasapa ka kire ho na pe sua hunu na twa na muntuo papa se de tie bia no ebe wie pa ya ma woni onyame entina wo somfo ni tekotego na meja wo wo chanso ebe hia makrao